Ja sam Teja Mitrović, imam 26 godina i radim u Orci kao voditeljica odjela za razvoj aplikacija. Orka je tvrtka koja se bavi razvojem inovativnih sustava. To bi bili dronovi, video naočale, radiokontroleri, radimo nešto i u STEM području. Mi razvijamo elektroničke pločice, implementiramo ih, imamo proizvodnju, a nakon toga idem ja i moj tim koji razvijamo softverska rješenja za te proizvode, a isto tako razvijamo interne sustave koji nam pomažu da poboljšamo naš proizvodni proces. Moj put započeo je da sam nakon opće gimnazije u Đakovu, nisam znala šta ću dalje. Odlučila sam se za medicinu i nisam upala i to mi je bio jedan od najvećih neuspjeha u životu, bar sam to tako mislila tada. I odlučila sam uzeti godinu pauze. Tada sam u tih godinu dana odlučila da ipak medicina nije moj poziv i odlučila sam upisati Fakultet primijenjene matematike i informatike, smjer matematika i računarstvo. Tokom faksa sam stvarno imala sreće što sam imala priliku započeti svoj rad i svoju karijeru u Orki. Od inženjerke do juniorke došla sam do pozicije voditeljice odjela za razvoj aplikacija i sve to smo postigli u našem lijepom Osijeku. Mislim da je moj uspjeh kombinacija nekakve moje kreative, nekakve moje znatiželje i upornosti i nekakve podrške pravih ljudi. Ja stvarno imam čast što radim sa predivnim ljudima, od uprave do mojih kolega u mom timu, a tu je moj mentor koji me ne samo oblikovao u tom nekakvom tehničkom smjeru, već i dao mi je te nekakve liderske vještine koje ja danas pokušavam prenijeti na svoj tim. Trudim se da im prenesem da budu uporni, da vole svoj posao, da budu kreativni, da preuzimaju inicijativu, da budu glasni. Većina ljudi bi rekla da je njihov najveći uspjeh nekakav projekt koji je vidljiv, koji je vani. Ja iskreno smatram da je moj najveći uspjeh jedan interni projekt koji je uvelike poboljšao kvalitetu proizvodnog procesa i rada nama u firmi i upravo zbog njega smo mi došli do nekakvih poslovnih ideja. A nekakav moj najveći neuspjeh je kašnjenje tog istog projekta, jer sama sam si malo preambiciozno dala nekakav rok i tu sam jako puno naučila. Moram priznati da nemam nekog prevelikog uzora jer moji roditelji apsolutno nemaju nikakve veze sa inženjerstvom, nego je to bila jedinstveno moja ljubav prema matematici. Oduvijek sam se vidjela u tom području i nekako me put odveo ka inženjerstvu. Imala sam jako dobru profesoricu iz matematike i mislim da je to nekako zbog toga. Kada mi je kolegica rekla da bi me prijavila, moja prva reakcija je bila aj molim te nemoj mene, nađi nekog drugog. Međutim, mi stvarno imamo u firmi malo inženjerki i ona je rekla mi vjerujemo u tebe, mi mislimo da si ti ta osoba koja nas treba predstavljati. I rekla sam zašto ne. Ja mislim da možemo napredovati jedino ako izađemo van svoje komfort zone, pa evo me, tu sam. Trenutno u firmi je 18 djevojaka na nekih 120 zaposlenih. Međutim, od tih 18 djevojaka samo nas je 4 ili 5 inženjerki. Naravno, tu smo jedna za drugu, iako ja ne mogu reći, ja u ekipi imam 10 dečki i jednu djevojku, mi smo podrška jedni drugima u svemu. Mene moji dečki drže kao kap vode na dlanu, ja nisam stvarno imala nikakvo loše iskustvo, tako da i ta strana, mislim da upravo ta naša raznolikost doprinosi boljim rezultatima. Pa moram priznati da nijedan radni dan u mom životu nije jednak, ali trenutno evo nekako svaki dan započnem sa čitanjem mailova, sa nekakav stand-up odradim sa timom, gdje se sinkamo tko ima kakav zadatak, tko ima nekakav problem, kako mu ja tu mogu pomoći. Kada to odradimo, odradim još par sastanaka i onda najdraži dio dana implementiram nekakve nove funkcionalnosti ili rješavam nekakve bugove.
Pa definitivno je izazov. Ja u timu imam dečki koji su stariji od mene, ali kažem, ako su ljudi normalni, a moji dečki su odlični, nema tu nekih velikih problema. Svi oni znaju koja je moja podloga i koje je moje znanje, ja također poštujem njih i uvijek tu ima nekakvih rasprava, ali upravo te rasprave, to je čar ovog posla i one nas dovode do toga, do nekakvih idealnih zajedničkih rješenja. Pa mislim da te nekakve stereotipe treba staviti po strani i da treba biti hrabar, definitivno. I ovaj posao nije za one koji su rođeni sa talentom, već je za sve one koji su uporni i koji su marljivi, koji uče i definitivno za svakog od vas ima mjesto i bit će cijenjeno. Definitivno mora biti uporan i znatiželjan jer mi često radimo na problemima za koje nema rješenja i to traje, taj pronalazak rješenja to stvarno traje. Mora biti precizan, ali isto tako i kreativan jer morate osmisliti nekako rješenje, a opet mala greška dovodi do velikih problema ponekad. A naravno, da bi bili dobar lider morate imati dobre komunikacijske vještine, morate biti spremni non stop učiti jer tehnologija se svakodnevno mijenja i eto. Pa evo, moram priznati, Orka se bavi nekako tim dronovima i tim, tako da ja imam sreće da mogu spojiti te dvije ljubavi. A kako mi pomaže? Pa pomaže mi da možda imam nekakve drugi kut gledanja na nekakav problem i tu rješavam te neke stvari na drugačiji, možda ne striktno inženjerski način. Pa svi moji kolege su meni uzor. Ja imam sreću što radim u takvom okruženju gdje su svi mladi ljudi, gdje svi guramo jedni druge, tako da nemam jednog isključivog uzora. Pa kroz cijeli život, uvijek bilo dobro ili loše, najveća podrška u mom životu su moji roditelji, naravno i moj suprug. To je najvažnija stvar u inženjerstvu jer zaostat ćete s vremenom, tehnologija se mijenja svakodnevno i jednostavno ako niste spremni učiti niste za ovaj posao, ali ja mislim da je to upravo čar ovog posla jer to nije klasično učenje kao u školi, nego jednostavno učiš ono što voliš, učiš ono što te zanima, učiš kroz nekakav razgovor sa kolegama, tako da ja mislim da to je za mene najveći benefit ovog posla. Pa mislim da bi baš moj primjer pokazao da spol, dob, nacionalnost, bilo šta nema utjecaja koliko ćete brzo napredovati. Mislim da je to do vas, koliko imate priliku i kako ćete ju iskoristiti. Pa upravo bi na taj način nekako predstavila, super je posao, ja radim najljepši posao na svijetu i mislim da meni je najljepši naravno i mislim da je jako dinamičan i to je ono što treba privući sve u to. Radite na različitim projektima, puno se razmišlja, učite non stop i to je ono što mene privlači. Nisam znala šta me čeka, posao je jako dinamičan i to je posao o kojem ja nisam znala apsolutno ništa, znači ta industrija, drone industrija isključivo je onako, ajmo reći, muška. Pa nisam se nadala da ću ostati, ali sam se ugodno iznenadila općenito poslom, koliko je dinamično, koliko je ekipa super, tako da nadala sam se da ću ostati, a ovo sve što se kasnije dogodilo je, nevjerojatno.